Deputy Commissioner Chairman District Disaster Management Authority jong East Intelligence District, Wabilash Baranwal IAS, lemba ukuro ukubor upentip, baulayo kakai pot kabong, bautawa boarding jong NETC number 6 pa asan puar. Ula ban Khyllem hakanogan kopor nakadaw, jong jing Twa Khyndew hakajing penhe usurok shnong, balapan tray deka office PWD roads. Kane kajing Twa Khyndew kajian kajing terpalat jong ulaba, bakajing tu jong Khyndew kadang peteng, hadu kini gisngi hakibenta bamarjan, baru tu utawa boarding. Kenapa ai kajing ada na kajing Khyllem jong tu utawar. Berkumjuru ban yada ki brew. Bat kajing du no jong kimar kibenta bamarjan, baru ne utawar. Nakaliang UDC ulap tha marmar yu executive engineer ka PWD roads NEC division clearan ban le ekabadan kam. Kumta nakaliang jong deputy commissioner. Kat kum ka kandan ain lais pa sausi jong ka disaster management act arjasan. Ulakan tui ki Paidbah ban long ki ba Phikir bahaya lade, tak bakiar jengai na une utawar. Kenapa malait na kino ki jingjabas ngusi, kat baki bor beripai kina penlong ka jimpen biang ya kan jaka.